Pozdrav svima, dobrodošli u jedan kratak klip gdje ću da vam pokažem kako da enablujete konzolu unutar Dota 2 igrice i kako da isključite onu reklamu za Valve što se pojavljuje svaki put kada pokrenete igricu, onaj ćelavi sa onim ventilom na glavi. Znači, verovatno postoji dosta vas koji već to znaju i koji imaju to uključeno, ali ovo je za one koji nemaju, a možda bi htjeli to da enabluju. Znači, vidite da sam ja ovdje u Steamu prvo, jer ovo se podešava pre nego što pokrenete igricu. Znači, odete na Steam vaš i na vaš library, i zatim kliknete na igricu Dota 2, desni klik, i onda odete u Properties. Tu u Properties vam treba ova General opcija i izaberete ovdje Set Launch Options. Kada tu kliknete, vidjet ćete da se otvori još jedan novi prozorčić, gde morate da ukucate sledeće dve komande, a to je ova srednja crta, zatim console, pa odvojite, pa srednja crta no vid. Na taj način ćete enablovati konzolu i isključit ćete onu reklamu koja se pojavljuje prilikom pokretanja igrice. Idemo dalje, znači ukoliko ste uradili ono što sam malo pre rekao, da na Steamu u Dota 2 Properties u Set Launch Optionsu ukucate console, da biste u stvari mogli da je koristite unutar igrice, morat ćete da uradite još nešto, a to je da odete u sam settings igrice, znači kada je pokrenete, i da nađete ovde u hotkeys, u player actions, deo gde piše konzole, i onda tu ćete moći da bindujete na koji taster želite da uključujete konzolu. Meni je ovaj taster koji se nalazi iznad taba tu bindovan, to mi je navika iz Counter Strike-a, i kada to bindujete, možete da pritiskom na taj taster uključite ovako konzolu i da kucate koje god komande tu želite. Ali ovaj klip nije o tim komandama koje možete kucati u konzoli, znači ovo je jednostavno klip da imate ovu konzolu dostupnu unutar igrice i da možete dalje da radite sa njom šta hoćete. To je to, vidimo se i pozdrav!